Vumbura TV. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare 3 bapfiriye muri Mozambique abandi 6 barakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare 3 bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu gitero cyatezwe. Abandi 6 barakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima. Iki gitero cyabaye kuri wa gatatu mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ati nibyo byabaye kuri wa gatatu mu ishyamba rya Katupa. Byabaye abasirikare bari mu kazi 3 bagwa muri icyo gico, abandi 6 barakomereka ariko bari gukira. Ku mwanzi byabaye bibi cyane kuko benshi bahasize ubuzima. Katupa aho aba basirikare biciwe ni ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Machomiya. Ni hamwe muho igihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado, aka gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera z'umwaka 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace zibasha kurokora abaturage bagera kuri 600 bari bafashwe nk'imbohe. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo aho ntandi ni kuri channel yacu Vumbura TV. Aho uzajya usanga amakuru atandukanye, ibyegeranyo bitandukanye. Icyo ngusaba no gukanda subscribe ku TV yacu Vumbura TV. Muri kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe bazaba basoje ubutumwa. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera z'umwaka wa 2023 umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique Major General Tiago Alberto Nampela yavuze ko ibyihebe byarwanyijwe ku rugero rwa 95. Icyo gihe yagarutse ku gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo agira ati mu majyaruguru ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari ariko ni bake ntabwo bafite ibirindiro aho hantu. Oya ntabyo, ni inkambi nto barimuka cyane. Ahandi hose ibyihebe byari biri yavuze ko byirukanwe ubu hatekanye. Byari biri mu duce twa Prama, Nangada, Mageduba ndetse na Kwesanga ndetse na Machomiya. Ubu umwanzi ari mu matsinda mato navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90 na 95% hifashishijwe indege za kajugujugu mu guhiga ibyihebe mu ishyamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere 3 zirwanya ibyihebe birahunga. Byavuye mu mujyi wa Prema ndetse na Machombowa ndetse na Praia bihungira mu mashyamba y'inzitane yitwaga Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka 2023 nibwo ingabo za SADC zari ziri mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha. Ibi byatumye ku itariki 15 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Machomiya ahari ingabo za SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagaragara ni za Tanzania nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique ndetse na Tanzania. Kuko mu bice ibyihebe byavugwagamo ari mu mashyamba, mu mezi ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha akajugujugu mu kubihigira hasi kubura hejuru. Ni nyuma yuko nabyo byari byarize andi mayeri aho byari byaragiye bitega ibisasu muri rya shyamba. Mu mwaka wa 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanywe n'ibisasu muri iryo shyamba. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Alisauna wa Jama, abari abayobozi babyo bose barishwe. Mu mpera z'umwaka wa 2023 amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yishwe mu gaco simusiga k'ingabo z'u Rwanda kabaye ku itariki 16 Kanama 2023. Ubu buyobozi bw'uyu mutwe bwose ni bushya kuko abari basanzwe bose barishwe barapfa. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na Major General Emma Ruvusha. Abamwungirije ni Brigadier General Justas Majyambere uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Nyirihirwe Emmanuel. Ni nako bimeze muri polisi kuko umuyobozi w'abapolisi bari muri Cabo Delgado ni SP William Kayitare. Akaba yungirijwe na Inspector Francis Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru mu gihe amajyepfo ayobowe na Inspector Sam Rumanzi. Aya yari amakuru mashya twabagezagaho. Ndabashimiye mwe mwese mudasiba kutwereka ko mudushyigikiye ndetse mugakanda subscribe ku TV yacu Vumbura TV. Niba ukunze video zacu ntiwibagirwe gukora share, like, comment ndetse na share.